Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadin buba Tito Starwell Khan MDC kena sora, but nong ilam kaliang persya lem ki MDC kilami jendat na yeng dorbar, halor ka nong rem bau songknor ka yeng uba strong pilar kharjana, ailat bu unra iki amendment Hakhasil sa Thomas District Council Service Rule arajar Riau uba Tito sulo ong bakadai ke jingle don bor bat bean. Kani ke jingmi jendat ki MDC kaliang persya ka jah ka khandai terip julio arajar Riau shua ban punkut ya ka dorbar mang tengka bapura ka council na ka bantau senam arajar Riau arajar Nyau. Uba Tito Starwell habakren sikilap thai khubor ulo ong bakaliang persya ka tieng banyatai halor ki amendment watla ka don ya ka number ki MDC hakayeng. Ulong ba ka jingpa dili di kibenta na katay ka bill ka long banyo yatay bat ka executive committee kamtam u chief executive member uba Winston Tony Lingdo kisnguthu bakla yakani shushu ulong ba ka long ka ba omya bru ba usong konor ka yeng unkantaj habakala pau haka list of business ya ka jingwanra amendment hakibil bawanra ka executive committee nalor kani ulong ba ka jingsisha kani ka service rule arajar Riau kalong don kam hadu kata-kata ya kabahap banra saka select committee ban yathir bnia bat ban sum manjur kerke jing sia kam da de bangi ong bangi walk out namar kam ka jing so ka jungi ngim dan jing mentoy su ban song house namar la khang no ila la pendu no ya ka hok ka jungi ban keren kam de ka jing keren ka banga suyang ban keren ka de ka amendment ka banga lapu da ka lenti ka bade ha ka ba Sherman badan buramru ula adek pediang nadu mencisi dan miet nadu ke first day ke badan ke session ha ke bala ong ban submit iki amendment ya aswa kalai beji pi ha badan kinu nuki bill kadai ka hukum kadai ka rules ke ba peniat ya ke yeng dorbar bala dangi kwa ban discuss ya ke tu ke bill cubu ngidon kejing bom hap ya ke tu ke bill kamu ngibu dak amendment But habang ibu dekat amendment ngikut iki clause. Ngikut iki clause, balik ngikut, cuba ngikut kawai ngalak pen discuss the whole bill. Nga kentup barok khoi dulu kadika hok ke jonga kabangan pak ban delete. Haba pak delete kamut bam don scope shu ban dia kena. Kini ban sutu kata. Kitu ki perlok mentan UCM kamtam ukeda ubah le isu banyak keren habala pak dili hajing sisya maki kidei ki ruling ki ba present ni gabil ban haba ki present ni gabil haba ka house kumang ong kadon kalenti yangi ki member bang ibu daga amendment tengah bu amendment haba ngabu amendment ngatho delete ne ngatho kumnuru u chairman u la ada ban beliak ban hakani ka order paper ka pamenta ka singiru mo dan sa I copy haba dapat copy kalau adon kini ka list of business hakaba on consideration of United kasi juga badai non tribal bat kumjuru ya katu ke bau lakhang yang mentan keren kabadai bat ka service rule consideration of the Khasi Hill Autonomous District Council Service Rule 2026 hakan ka order paper kaladan bagadon kawai ka amendment ka ba move daw ba tidak perlu khan bat ban delete gini habang apa delete kamu nak kuat ban discuss haba nga discuss kamu ka syong haki laki pediang ne kidai maki wan rai ka ber kamu habang apa delete kamu la delete dun kamu ki ladaki ki ong bala delete kamu maki ging ki basutu bakla tiaga juga pot usyaman lu umde syu ban apply ya ka rule ku ong menne ga rule 84 bakla bohong bagadika lada kadeka ka amendment ka balong meaningless kumno kan long meaningless kanika amendment kabadai ka service rule jong kinong tre hi baling warna ka amendment namarba ka amendment kanika bill ka bang iyo ru bidang iyo sisi shwa balong session take jing ben but ha ngalap go through yung kanika amendment but ngalap sibun kilakuna sibun kijing duna tenata kadaw kajik temu ke jonga bangun ra ka amendment kalong ban kerpat ya ka house balakum no kumno ngin ra shwa syaka refer shwa sa select committee kila juja hakipor ki ban shwa
habang iwan ra wat nakaliang jonga kapo balong CM habang ki member nakaliang jonga persya kimpat hun ki wara ka amendment ngi push ka select committee dak jingas tu jumut lang namar kani ka bil kam dai te jonga shimet kam dai te jonga isi shimet kani ka bil jonga house but habang ka dai ka property jonga house dai ban I like but discuss Rai mentan la shu pendu jubor, la hang jubor ya kan. Bakani hi ngapan pau kadi ka jingle bi an, ka jingle ka balong highly illegal, ka bam don rule don an, ban pendu sisin ba pila admit ya ka amendment ka jonga. Ompat juja. Balin ting maklai mene, masan sedang ban sedang ini ka amendment balik kitin. Apa kita ni ka numbers? Kitin imat kilong shiki imat kisutu bang nomla ban jubau nengam tip balai re haba dan haba ruling deban sim ka responsibility deban ailat yang iki member mangil ayat dengan prosedur mendai bang asyuyan klebe itu ban syuhalak klebe itu mubi itu ngada yen ngada pha ngada submit akapor bobiang ya ka amendment ke jonga ya ki court motion ke jonga kenang bang yo ban discuss habang yo ban discuss kemun yo ban ajimun yo ban pen hai duna hai katam katakin ke jing tu jungi ban long kinomik man belum kum ta ten len yun khod darba shu apply be tu garu jong ki kan le ka bomon tu pas ka bomon tu kani ka service dulu baling aku apa keren dai dan itu ipi kadon sibun kilakuna ibadam duna ni tangka pension dulu undan tangka leave naga benta kinong tray ru kamdan kinong tray bapli menta ono kidon kam ban sim syuti under what rule sudan dan kiba pang TV dan kiba yo jing pang kiba per pli kiba hapsa dagi snam dagi benai bakin yo jing sumat kam dan ni nanta habe dei bat hab hitip ne em ba ka district council la form ya ka hakilai teli ki mau bersih ka executive ka legislative bat ka judiciary ya ka power jong chairman hang ni ya ka power jong chairman la keni no daga isi baru jika tahu chairman udah ni ka appointing authority ka promotion ruman syua ki lehi hang ni policy system hang ni ka service rule kam dan syu kata ka board dan syu kata ka departmental promotion committee ha legislative kam dan kata ka ki benefit kumno makin yo ya kita ki medical allowance ki jongki kam long shy nanta ya ka DPC ya kata ka departmental ya kata ka kayak gitu ka kadon ka way ka promotion mo committee balin head do CM hatu hanta ka nomdan ka favoritism hatu kata ka long transparent kalong khut la daw CM head ya kata they ban head the way beliau belum independent Bomdan jinga dai baka nono party. Ta dai ka jing thu ka jonga ban pat skawi kini ke barokhat. Nanta ka bay dai baka polisi thungkam thungjam. Daga pin apply hang ni. Ban thungkam ki brijungi. Kenapa ki brijungi kinum do? Yo le si lembaga ni ka service rule ka plelat ki bay pagi jai ban re bay thap kam hang ni kai ka ban chai ni sel ngadi na bon. Kidang bun ki banga nganang ha ban pe bania ban ti bania hang ni. Henry Kim Island yang aban kena. Kira shule jubon. Kani kan raya ka future so kinong tri ki juni. Kam dai kita jungi. Ni man ka san snam ni laban lek laban wan. Henry kani kan dai na ka banta jung kinong tri. Ki ba pli kinong tri hang ni. Kai ka future ka jungki, kai ka security ka jungki. Bitre hang ni. Akan do rukom. Kata ka dai ka bangi ong ka service rule. Nata ka daw masoba ka jingle jungki kalong ka ba. Bakla kam ailat inga ban discuss baka jing sisya na kalian jonga ngakwa baka kanika bill ka bakiwan ra di banra sa select committee kam ailat nang ta klem consult wali ki officer ki department ki ba fair kim dan ning TBA kanika service rule ti kumno penya ki service rule yangi kum ki member ki badan buram jangan ni ye kam consult mensyua ki UI ngedon ki committee ki ba fair nakaliang persya, nakaliang sensar, niya keren lang, ikikam kibide yung council para kawai. Reha ka ni kay isi mentang ay kila bulldoze. Kim sultanat yang abangan keren mene katu ka amendment balik. Ka kamtam katu ka annulment.
Tim kuat bangan keren ni kata trading by non tribal. Kila kuat benda jubor le. Hi minta kasi ngara tu ka men bade kata ka trade by non tribal. Ka bagi penrung ya tu ka employees itu license no, employees license. Minta kum nu ya labor pin au employees te. Ngasutu ka jingpu jongki kalong ba ki kuat ba ban pen imbiang ya kata ka labor license. Tak tahu ki ikerten employee. Dan mereka jingkeli haji tu jangan borak men kamu jingkeli jangan kalau employees hari kamu ayu. Nombor migration workers. Ne unong tray office na. Beteri kam sarkar na. Beteri kam pulit na. Mo beteri kam sipai na. Katiman syai kan. Pimon ban ai kata certificate yano. Jadi ban syai kan nama pi ong employees. Kam ong labor. Kamu labor kala employees minta. Mo, tiga tang bang aku benda jusha. Tiga ngapa ni generally talking I don't ngam sultanat ya kan gitu le. Kila shupuldos.com ya ta syuki jom Sherman namar menne syuaban sedang ke second session ngayo diktif ba kia don meeting ya kamera Sherman. Ti imat Sherman under their pressure ba lagai maki yo Sherman. Kamu kata ke dignity, kata ke independensi, kata ke jinglong bandumlong bias, kamu dan syuk of Sherman juga. Dan syuk. Namar mau itu ba admin, amendment, pek saya ketua order pepa. Kumnon syuk hang yang ada. Halo menunu rem, dai banga syuyang man keren, katau dan kahopan ka. Lani hapor banga submit ika amendment, reject hang tu bakamlong taru udah ni ka buat. Henry hadin bala penbi ka order pepa. Hadin ba pila accept la admit ya ka amendment ka sama. Pipen sange yang akan kani kalong on parliamentary 4 juta po ke assembly ke parliament 4 juta ni apo assembly ngi keren hadu prak dai bejil speaker usha nomor begidang don ki isu banyak keren ha parliament si beji arbeji menmit kelong parliament balai hangi tang san beji ngi mla se ban yusong tang ru beji ngi mla se ban yusong ha bagi don ki isu gi bedon kam ha bagi so bagi don ki ta responsibility daga bentak council na bentak dai benreo tumut kum ka jingkwa jung pi kumut kabani ka bill kadang dei benle chwa chapo jingkwa jung khamtam ya kani ka service rule kari benle chwa cha select committee habai dei begitu giwe pada itu giwe ru haji sya kum ka tu ka annulment ka bawan ra atau ka amendment ka tur ka balong kum ngalaong kalong highly illegal ka bam donong remi namar ba khatsau teli ki ima klop lang haju amendment ka bam lalong namar gitu ki khatsau teli ima ki don ka jon ka at Tiga jiwarat jom ki tu kat nolmen kalau bagi lon ki Himalaya si ki ba Kim Yo Lat ban lei ti ki apply no daga 1959 ta ji tu ki Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya